Loron dia maluk sira hamutu fali ho ami iha estelos. Maluk sira dadang me hau iha residência saudoso ex-presidente da República Francisco Guterres Lolo ni farol. Iha karak informa baita bot sira kata dadang me matei sinto na iha farol. E família nomos o Timor-Leste tutur lima horitani simu saudoso ni isi. Também maluk sira at hatene kene tan amelori tabot sira pa acompanha direta ali os de live stream. Mede, favor. Para colher pela saúde, favorita. Pihak Maluk Harena Insira dadang saudoso ex-presidente da República e presidente Fretilin Francisco Guterres Lolo minha cadáver tona iha minha residência farol dili. Ia nisita bosir hari dadang o família nós povo rolaram triste simo saudoso ni isi to iha ni residência. Kami sekarang informa baita bot serikata que ex-presidente da República Francisco Guterres Lolo hakuto ni peregrinação
iha hospital Kuala Lumpur, Malaysia ho idade tina hitono resida ha foi hala tratamento intensivo. Firmai Excelência Sirahoto, visitantes, família, no colega, parentes Sirahoto, sequência programativa maka seitara bandeira RDPL Passador Via Caixão, Cosi, Excelência Ministro Local. Tempo na patria. Então na câmera din kamera tahu na hindi naro tidak posisi. Cuidado! Usa até na base. Kita na ceremonia pilih funeral support FBTS. Kamana firman kita sebagai ceremonia kultura. Osi família lutada falou com kia saudoso linia. Sei hikis be osi família lutada sira. Iha portão hoje. Usul patin dina alo mabok lai. Paborina patin dina alo mabok lai. Usul patin dina alo mabok lai. Pas ba família lutar falok no ang kiak Sirahoto. Sim. Excelência Sirahoto, famílias, colegas, amigos na Praia de Sirahoto, Itatamba e a cerimônia cultura posi palok no ang kiak sira tambah maka po tempo balianay podi simo umada papalo Aida da imata luolo sisir labo ay minirata asida da sinano papalo yano nairoba etenahara ni mata tianaki ni dada tianaki mara ay mata suka ay miniwe ay minirata na ini gatawe, na ini gatawe nama ini tomane. Umada apa lo, nige mi mane mara, nige mi buna mara, nige sera sigana, nige sera gau mutuloloro. Asidara sinano papalo. Na ini ani tosa ilolo dawa, kesini sa ilolo, apan sa ilolo, maani sa ilolo. Saudo tulaba ada maa gau mu. Weterla weda mara. Igo basai nige ko etena hara gauna damwale. Gaunu to lolor gauna dam. Era ga erene subuna yere. Ayere pala
Oh, di pala oh. Au mam te di pala. Niu mam nigal go mau. Nige nigal mau. Niu mal sam nigal go mau wali. Asika ka. Lualo. Ai minigal erata. Ai nema niu ma wa. Da ko reda wa. Umali sa da wa ya. Minigal di pala. Oh, da pala bal pala oh. Au mute di pala. Au mam te di pala. Di pala no. Di pala. Ba. Isi ba. Dia prosesus ceremonia cultura usi familia alutada palok na wakyak sira remata tawane maka usuma familia sira hoto retira usi portambo para kadaver atau tamama di hamak toban ini fatin. O espaço para media sira favorida ida clarane usi namu. Kalau sudah media sini favorit dan kalau kita bersedia partai dari komisi negara. Soalnya media sini. Ay, Beda bate. Dia malu karena sira saya tempat sira Ronald Martino nakata ex-presidente Republika
O Francisco Guterres Lolo hakuto ni peregrinação e hospital Kuala Lumpur rotina hito no restingida foi halo tratamento intensivo. Entretanto, o ex-presidente da República Francisco Guterres Lolo moricia município Queque, posto administrativo Osso e alor hito fulan setembro tinha reunidade sia e lima no resinha. E saudoso Francisco Guterres Lolo dar declarador de sua independência rebelião e anisamos assumimos que nessa ex-presidente do Parlamento Nacional e tinha rua itu e assumimos cargo da presidente da República e tinha renovação recém-hito tinha rua e saudoso honarang nabe conhecido narang uolo narang Srani Francisco Guterres Lolo. E saudoso na participação e a luta e a ter na reunidade social e no resenhat ne integra a participação na dedicação exclusiva para a luta libertação to na rua banheira ne fone antoma para a organização Fretilin do partido onde prepara Fretilin do partido para pós-independência era democracia. Niamos forma parte do grupo comandante na Inhat e a Ilara e tinang rono resinhat durante fumo resistência. E nos sakrakin informa ito cerca ta ko siloron sa nores ng lima fulan setembro tinarihong do ida no ihalorong ronulo fulan mayo tinarihong do rua saudoso Francisco Guterres Lolo carnar no presidente Assembleia Constituante nebe a hakerik no aprova Constituição Retelnian no lori lolo nerpishmento no dar no tadalan ba Constituição Retelnian. Banheira Timor-Leste het independência nacional a restaurar fali ya lorong nulo fulan mayo o presidente ex-presidente Lolo saknar no presidente do Parlamento Nacional e lorong tolo no resengida fulan suni de tinari no hito. Lokalan. Socialist. Amém. Dá-nos Jesus Cristo minha graça, mas maroma que domem a moto do Espírito Santo, ore em mim. Mamari no feton sira e horas de deudão, nebeita sira foto nebehane. Muito podia cabem oan parentes, marut strani sira foto. Da libur ia fating idane. Ito to laran susa de pevis. Amalakon
Itaninia Aman, Leroy, Francisco Guterres, do Ovo. Então, todo é super percebes. Teria Santa Creda, como tu foi mim, da Hanoi Ligas na Io, na Vedeha. E me sira roto na Vecole, no Quero Zoioi, mas bem se cal, ao ficar foi minha hora. Sagrada Escritura, Hanoi, claramente em Maroma Ba, e esse Corulô, o Galau Cuidana Nos Ba, o de quem em Maroma. O Camtau na Fatimia, Colocaduras. São Paulo, Raquel e Baima Corinto Sira, Oridehan. Davam dia Bamaroma que está na Jesus Cristo ni aman. Daram duas pepebes. Maroma solok nai, nebe solok maita, de Deus lá. Deus todos se derram. Jesus Cristo se morre a leihan. Jesus Christus si moi halaleha. Banheira Israel saiu dos Egito. Banheira Zacó, Marocão, Surai Selo. Dan nain yung Pati Santo. Israel nain yung Rei. Jesus Christus si moi halaleha. Lain at deda riya nain Putaroy. At deda riya Zacó, Maroma ke Oi. Nebe halo, be mantan mosto ko si Patukinan. Si Patukinan, be Surisay. Jesus Christus si moi halaleha. Basta po sila dehan, sila ni Maroma ki nebe, am ni Maroma ki halalehan. Jesus Christus si moi halaleha. Ni halo po at moto nebe mono banyalaran, sila lulit sila halo sila osamea no samuti. Jesus Christus si moi halaleha. E mahalo sila liman, sila hibungiya, may bela kwalia, sila mata niya, may bela hare. Jesus Christus si moi halaleha. Sila tilong niya, may bela rona, sila inus niya, may bela ahoro. Jesus Christus si moi halaleha. Sila limang niya may bilagay, sila ay niya may bilalaw, sila kakorot niya ginalaiha. Jesus Christus si moi halaleha. Eman sila behalo sila sayan esa nehotu. Eman sila na belarang menting banay, iateros masusar niya laran. Jesus Christus si moi halaleha. Israel makain dara menting banay, ay magita niya tulong no ita niya maha. Jesus Christus si moi halaleha. Ang makain dara menting banay, ay magita niya tulong no ita niya maha. Jesus Christus si moi halaleha. Eman sila behamtaw na dara menting banay, Dia magsira niya tulong mamahan. Naay hanoy ngita haray beng sa maita. Jesus Christus si moi halaleha. Naay rona oração hirak nebe haray kan. Amia saba ita putar laran luar. Si muita atan Francisco Lobo. Deve sai mutun dia barai idane, mapu idane, banação idane. Amuto com Marte no herói sira selo. Amuto com ne beyala sira ulu, itahari rai idane. Oras ne, ia mutun dia baita, mutun dia barai idane, bateração veio, ono veio ansira ne veio mais. Oni espírito de dedicação, abnegação total, a libertação rai idane ninia. Oras ne, ia lá ona toroha, por isso ang baita bolas. O quanto ne venia malo, ia ni mori estoma, ia ni pequenina são dois. Simulitata ne, mi heroanir na Jesus Cristo, que onde maroma coita, amuto e Espírito Santo. Amém. Dai, Senhor, o eterno descanso. Entre os teores da luz perpétua. Descansa em paz. Amém. Dai, Senhor, o eterno descanso. Entre os teores da luz perpétua. Descansa em paz. Amém. Dai, Senhor, o eterno descanso. Entre os teores da luz perpétua. Amiaman. Bei halaleha, alo ami hayana itanara. Alo itene reino tumayami.
Itanya hakaran halo tuirba iharain dar ihalaleha. Ohine harai kaihan loran imean. Harai perdaman disalah. Narami berdua yang mahalwatan. Lalu si kami mulai batet kesam. Bebe sayang siat. Ave Maria. Rasneina karoham pada maroma kami metus. Orasne be matubishkat mate amin. Gloria. Ba Padre, ba Filho, ba Espírito Santo. Mudar dulu prasne tinambatina na fating amin. Coração da família, na tebian, baik dari todos. Aman laren dua, maromak solok nai, lebih hadomi ami, kodoming rohan lai. Ita bot lebih hadomi, ita atan Francisco Guterres Luolo. Guerrilheiro, luta nai, sacrifício simples, haraikan no paciência, kalau ni kenal tomat yang mundo idane. Ohing a minha família, laran triste, deu na kukum, matenian. Vai na itabot nagfila baromang moris niyan. Kang matang, vai taatan, sira ohing, niliban niya kabin oan, parintis numalok sira, nilibi ohing laran susag. Maromag. Posita oan aminan Jesus Cristo niya mate, niya sobo mate. Podi niya morisias, niya pomoris pong. Ne duni. Areba itata niya de dedicação no sacrifício e abnegação, de niya raihela. Exemplo moris, simplicidade, na obediência, a causa comum. Liuki moris mundo nenian. Alo niya bele bahamuto como ngaling sira, heróis no mártir santo sira, e ela leha. Ori hetang solo ki fating ne bele layatan mataweng. Ami harawane, uri na Jesus Cristo, que o homem maroma coita, amoto ki Espírito Santo. Salve livre feto. Inahanoi ami amiram dia kami salve. Kami ate baniawan distrada sa miliem baitabot. Oritanis na musudel itabot tulo mi ate hatanis pating ni. Nedunia mi arugada filama mi ate itabot ni matandia. Descer ni hoto aturma mi ate itabot ni Juan bendito Jesus. O Clemente, o Fiedoso, Deus e Virgem Fátima Maria. Maromat ni Santa Haruama mi ata mi tubaletan Jesus Cristo ni Ramia. Amen. Maroma kori koimi. Muri Maroma vito matnang harai bengson baimi. Padre, Filho e Espírito Santo. Amen. Han får lära sig på när hira mig resten av tiden för det där.
Tempo ne dia para benar. Protokolo gajere tempo ne. Kadang desa ini yang sambil Camarada Sira. Tanya be. tali rumah main di setiap enak. Enaknya pakai defamas. Yuk. Yuk. Dahulu kita jaga. Dahulunya pakai kas.
Mas passos sini pas saya ke terus. Balik ka kadalan. Masuk pas saya sini. Pas saya sini. Confatinnya para usira socorro. Alisir mai tentuan pas saya senaban. Saya diusut. Sini logik tuan pas saya senaban.
Ang live ang mental ulit. Que me se hace su barco. Esposa ni ve.